Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu Silian sang puya. Union Minister of State for Food Processing Industries and Jal Shakti Pur Pralat Singh Patel chuan Khamrang khua mega food park a mason omlo chu a thiam lo ti asoi. Voin Khan Aizawl chan mariwe me hola Mizoram Samagra Shiksa Board sai namzi rang manga inti siagna state level kala utsaf sangni somni pani huai hot ani. Gujarat Assembly in Khan tho hina chu Voin Khan tluang takanai ani. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan damdawi le ri hlo dang dan kala tol khua khir tura khovel ramte an tho hoba nga yati. Union Minister of State for Food Processing Industries and Jal Shakti Pur Pralat Singh Patel chuan Khamrang khua mega food park a mason omlo chu a thiam lo ti asoi. Union Minister hian Voin Khan Lengpui Airport alo thlan hnu in Kolasip District pan ngalin Khamranga Zoram mega food park atlo up ma an lak to na le har sadna an to mek te en fi ngalani minister chuan Voin Kai Khan BJP pisa party mi le sa te akom hnuwa chanchu mi te koma voina atho Khamranga mi mega food park siam nan cheng viable che somsari pangaru manatangin sarkar le puichon cheng viable somli pali le noi somruk pania pe a poisa dang chu thil dang atanga mu turani ati kumsang ni somni July tha honto Zoram mega food park tun thlenga mangtang kai tu company an om lo chan azo na chu kon thok tu te chuan khol ha tho thei dan sang tu ka Mizoram thai thar chu ate chu tho tham om silo wangin company ten khol an na mangtang kai thelo ni in soya amunan na thok tu te chuan thil lian tham lu tuk lo chu siam chu ani ti an soi bok minister chuan mega food park atlo chu a mun tur le thil dang engkim pe ni to ma se an tho dan tur angin aum lo wati a mason na amulo ti soin man ro om vek to mason na om lo chu a hria thiam lo thu soi ani Minister chuan Jal Shakti hnuaya Mizoram chunga tui her ho na chu kumsang ni somni pali a zo vek tura ro manani ati a Mizoram sarkarin an report danin kumsang ni somni pania za zela somsari point paruk chu an zo to ti soin kumsang ni somni pathuma tui her ho na nei vek thei anin be se ti a tui lak na tan tui jem thatak le thir tui dot man turani ati a Mizoram plastic tui dot man ani chu adik lo ti soin sarkar ho tu te soi pui don ani ati Rom han ang chuan Union Minister zana Larsab nen ras bavana anin ko manga naktu ka longkai district atlo don ani JSC on Inner Line Reserve Forest demand Paul Ruai do te chuan Assam le Mizoram ram chung chang November ni som pasire go hatia neya Mizoram sarkar ayo 10 Mizoram mi puita dudan Bengal Eastern Frontier Regulations 1875 an din pui chu lom omati thule base na sang takan nei thun soi Voina Aizawl Press Kapa Joint Action Committee on Inner Line Reserve Demand Shuai tu 10 Chanchinthar te an komna an Paul Chairman Pula Lianzola chuan tun ma Mizoram ramlu chin ni thin kil sang sanga Assam lamin an lu sak nual na chan chu khang hun lai political party sang tele sarkar thokte in thada wanga an ngai ti asoya tuna sarkar shuai tu tele sarkar ma phur tu te chu ramlak le na konga ma la zel turin an ngen tak zet ti asoi JSC on Inner Line Forest demand shuai tu te chuan state panhi ten in biang na an kalpui mek lai le zorami pui ten BRF 1875 tranchana andin nge lai meka social media sanga article ziaka thil dang soyom thin chu poin ti in thalo an ti hle ti an soya mi pui rilu ti chi ai lova ti phir lo turin mitin an ngen ti an soya ramrichin fel tur chungchanga NGO le par sang te chu ham thatna lak tum lo turin an cha ti an soibok ani Voin Khan Aizawl chan mariwe me hola Mizoram Samagra Shiksa Board sai namzi rang manga inti siakna state level kala utsaf sangni somni pani huai hot ani he hun hi state project director pulal maswonan manpuin NEP sangni somni ang chuan namzai le lam te chu zirlai peng pakhat ani ati a ngai poimo a hlo tul tul ani ati bok zirlai te su an kalzen tura namzi ngai poimo zel tur tele national level akal tur te chu loman la thenge turin du sakna hlan ani national level kala utsaf a hian Mizoram loman lodong to thin kumsani somni pakhana pokhan virtual art 3D loman pakhatna Mizoramin adon to thu talan ani a kumin kala utsaf a hian district level a government school somli pasari government aided pasari private school pasari antela zirlai zali pathum antel ani state level a district in ayo zirlai za pathum antela hengzing atang hian national culture than anni ang kumin kala utsaf a hian art form sang vocal music classical le traditional folk instrumental music melodic le percussive dance classical and folk
drama visual art 2D le 3D indigenous toys and games ate inti siak ani art form te na hian mi pale me chia sangin an inti siak zelani art form sang atling national culture te hi mi som pakuan ni January ni thuma tang ni sri sang ni som ni pani chungin RI Bhubaneswar Odisha national level kalot saf hine ani don ani Voin Khan Home Secretary Puichal Engmoy Hovin Nakum Mars Kha Mizoram G20 in Kho Malo Thlen Tur Startup 20 kai noi ngai tu core team le subcommittee sang chairman and member secretary te an thu khom he hunain subcommittee sang som te chanvo soi ho le tarlan ni subcommittee thewa member tur te niriat December ma nge ruat tur remti ani Mizoram in khom ko tur hi engagement group meeting ni in startup 20 mingvo ani nodal ministry to Ministry of Commerce noya Department for Promotion of Industry and Internal Trade ani hein khoma hian startup te thur bingin mau pon ta le thiam nang ba ka nursing le paramedics lam ngai poimo zol bik ani voin sundar somvel khan champhai electric venga piro ching pui puzakap travel late fanu te chene in assam type building chu akang ralvek kang mai chu chan dik tak hriat ani lova fire and emergency department ho tu te nena tanga thanon danin kang mai chuak ten hriat vele a thel turin kang thel motor pani mangin an thok chuak nga la kang mai hi alo na satman to wangin an thal midlok theilova he na hin piro ching pui te ba ka pulorin oma pungu le na fapa te anin hnoya an chenga he kang mai chu khian pillar zam le te semi pakka building lo tu omlo chu akang ral ani piro ching pui hi azin bolai ni ina fapa mal somdong zela sikul kalhanin in he kanga pulorin oma te hin an bungro tle ma zong an chu mana ma se cheng noi thum hu vel an bungro kang ral thowa piro ching pui te chan bungro engma an chu man lova cheng noi thum hu vel bok an bungro an chan ani he kang ma hian an then oma piwan ne kimi RCC building po aman kai trep ti in tlongmai po le tui choi motor ba ka kang thel tu motor ten an chan him thei shamani piro ching pui hian tuel thei zuwa thin ni in thudona chuna soya kang thelna tan hian fire tender tui trip nga lai man ralani he kang mai chu ka wang hian thi da hiam nam lova eng bola gas po engem wazat apuak ani Lunglei District SP Purek Zarzaw le na van chong chuan Christmas chu lunglei khopuin kongpui thatak nen anlom dona wangin lirthei khaltu te film khur turina cha SP henama komtu MJA te hena bike kan chak tak tak te hi ven sen an lova police duty omlona chi atangin an tan chak MMA thina po lo thleng zau zau to ani ti soin bike kan chak fal an hri ani chuan bike number le ne tu police te hril turin mipuyan nge na tongka thil omzia hril an tu ti asoi hetianga tran chon che son om thin po pumpel thei be se ni ati December chomni pani tangin kumdang ang bokin Christmas duty chu kalpui tan ani le don ti soin kum kalta lama duty dan tur an siam chu ti dang lam vak ani don ovati veng tena VDP le wayme tenen police ataka che suak thin ten roman na an siam don ani Mizoram sarkar in chu asiam angin hal polia hal moilam chi khapani police te point hei hi a hlotlin theinan ma ana don ti soya heti rol hemi puila tlongmai pol te toyom na angen ani SP hian nungcha abikin savale sanga lui at nungcha te hum hala poimo ti soin tunlai ergan thapui pui hi target practice nan chawa kol phalna pek ani line savaka nan an mangna sa hlea savale ram sadang te kana ne ve na na mang chu mansak the ani thu soin lungin tan thlenga hrem the ani thu silai nei tu ten an hriat angai ni ati sawa za zela somret veli silaya ka hlumani arin omati bok mani silai ni lo kol ringot po dan phaloni thu SP chuna soya lunglai police te hian thil sual ven ne ati tu man so konga mi pui toyom na andong na sa hle ti asoi lang bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Gujarat in than tho ni na chu voin khan tlong taka nei ni tukin dare ta tanga tlai dar nga thleng khan vote thak ani hria the china tlai dar thum thlengin vote za zela somnga vela ta to ani in than tho ni ne district sompali huam chung assembly bial somko pathuma nei ni candidate zare somthum pathum omin anjing hin mechia somro pakwan oma candidate jinga hian chief minister nilai le BJP shroi tu Bhupendra Patel po atel ani in thana vote tla te tun kaninga nei hian in than tho khanen na rola chiar ani ang Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan dam dole ri hodang dan kala tol khuwa khirtura khuvel ramte an tho thatanga yati Voina Directorate of Revenue Intelligence din cham voi somruk pangana he thui soin Sitharaman chuan ramdang thopuitenen thon thatak nei appointment thule agency tenen thupoimo olsam taka in thon jungjung atula ti Department Officer te chu tunai khol thiamna hmangtang kaya
sual sui chu konga na sazoka mala turina cha ani Department of Revenue Intelligence hiram chunga danova bungra tolruk man tu le chui turin December ni li sangkhas ko songa pasiri khan din ani a New Delhi headquarters omin zonal unit sompani regional unit somthum panga le sub regional unit sompanga ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Union Minister of State for Food Processing Industries and Jal Shakti Pu Prahlad Singh Patel chuan khamrang khua mega food park amhason omlo chu ashathiam lo ti soi voin khan Aizawl chan maroi me hola Mizoram Samagra Shiksha Board sai namzia rang manga inti siakna state level kala utsaf sangni somni pani man ani Gujarat Assembly in khan tho ni na chu voin khan tlung taka nei ani Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan dam doile rui hlo dang dan kala tol kho khir tura khovel ramte an tho nga yati chu chong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani